Shuti bakunzi ba MATEKA reka mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza. Abantu bagize birthday yabo uyu munsi reka mbabwire ngo mukomeze mukure mu gejuru. Tubifurije isabukuru nziza y'amavuko. Umuntu wese uzi ko yavutse tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka uwo ari wo wose, reka mubwire ngo uyu munsi Imana ikomeze ikwagure muri byose, haba mu bukungu, haba mbese icyo ukozeho cyose Uwiteka akiguhere umugisha. Iminsi isigaye dusabe Imana kugira ngo izakomeze kubana namwe muri byose. Mbese isabukuru nziza y'amavuko niyo tubifurije. Hanyuma rero nawe utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, reka nkubwire ngo ni igihe cyiza cyo kuba waduha subscribe nk'inkunga yawe ikomeye. Ntuzigere ubaza ati byagenze bite, ese uyu munsi bimeze bite, ese ni makuru ki ari kuvugwa hirya no hino. Uzajya utubibona kuri screen yacu cya uploadinga video yacu buri munsi, maze wimenyere uko bimeze hirya no hino. Like niba inkuru yacu yagushimishije, comment uduhe ibitekerezo byawe uko ubyumva, maze usharinge ku bandi aho hasi kuri share, maze ubu butumwa cyase aya makuru ajyagera ku bandi. Uyu munsi rero kuri MATEKA TV twabateguriye byinshi byagiye biranga itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka. Mbese twakoze summary yabyo, nibyo tugira ngo tubabwire. Rero tariki ya 31 nyakanga ni umunsi wa 212 mu minsi 335 igize uyu mwaka turimo. Mbese n'umwaka usigaje iminsi 153 ngo ugere ku umusozo. Ibintu rero biba byarabaye kuri iyi tariki mu myaka yashize ni byinshi cyane, ariko uyu munsi kuri MATEKA TV twaguhitiyemo bimwe mu by'ingenzi bidateza kwibagirana mu mateka y'isi. Bimwe rero mu byaranze iyi tariki mu mateka. Mu mwaka wa 432 hatowe Papa Sixte wa gatatu asimburwa na Papa ahanga yasimburaga Papa Celeste wa mbere. Ibintu ntabwo biteze kuzibagirana mu mateka y'isi. Hanyuma mu cya 358, ubwo ni mu 1358, Etienne Marcel yishwe n'abakomoka mu mujyi wa Paris inyuma yuko yanze ko ingabo z'Abongereza zinjira mu mujyi wa Paris. Mu mwaka wa 1498 Christophe Colomb yavumbuye ikirwa cya Trinité. Uyu mwaka rero nibwo Trinité yavumbuwe ikitwa ikirwa. Hanyuma rero mu 1658 Aurangzeb yagizwe umwami w'abami w'Ubuhinde. Mu cya 894 rero hatangiye intambara yahuje Ubushinwa n'Ubuyapani. 1913 ibihugu byari bigize Barak byasinye amasezerano y'amahoro i Bucharest. Hanyuma rero mu 1941 muri jenoside yakorewe abayahudi izwi ku izina rya Holocaust, Adolf Hitler uzwi cyane nk'umunyagitugu ndetse n'uwakoze akanayobora iyi jenoside yatanze itegeko asaba General ahangaha yasabye General Reinhard Heydrich kumushyikiriza icyegeranyo kigaragaza ibikenewe byose ngo habonerwe igisubizo cy'icyo yitaga ikibazo cy'abayahudi. Rero icya 954 Tunisia yahawe n'Ubufaransa kwigenga by'igice. Hanyuma mu cya 958 ibihugu by'Ubwongereza na Repubulika yishyize hamwe y'Ubudage byasinye amasezerano y'ubufatanye mu by'intwaro za kirimbuzi
mu gihe cy'imyaka 10 yose. Taliki rero nk'iy'ukwezi nk'uko mu cya 1991 hasinywe amasezerano ya START i Moscow hagati y'ibihugu by'ubumwe bw'aba Soviet n'Amerika agamije kugabanya intwaro z'ubumara ku kigero cya 30%. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2000 Moshe Katsav yatorewe kuyobora Israel. 2006 Fidel Castro yatanze ubutegetsi bwa Cuba, yaramazeho imyaka myinshi cyane, abuha murumuna we Raul. 2008 rero icyogajuru cya Phoenix cyemeje ko ku mubumbe wa Mars hari amazi. Ibi rero byemejwe n'iki cyogajuru cya Phoenix mu mwaka wa 2008. Bamwe rero mu bavutse kuri iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi mu cya 1946 Bob Welch, umunyamuziki ukomoka muri Amerika, nibwo yaje kubavuka. Mu cya 1947 havutse witwa Herbert Vedrin, wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Bufaransa. Icya 1965 Jacques Rowling, umwanditsi w'amafilme akaba n'umukinnyi wayo ukomoka mu Bwongereza, nibwo yaje kubavuka. Bamwe mu bitabye Imana kuri iyi tariki, icya 1944 Antoine Dose Express wakoraga akanatwara indege, wanditse igitabo gikunzwe cyane cyitwa Le Petit Prince. Nibwo yaje kuba yitaba Imana mu cya 1972 Paul Henry Spaak, wabaye minisitiri w'intebe w'Ububiligi inshuro 3 zose na perezida w'inama nkuru y'umuryango w'abibumbye n'umunyamabanga mukuru wa OTAN, nibwo yaje kuba yitaba Imana. Hanyuma rero tariki nk'iyi mu cya 1993 Baudouin wa mbere, umwami w'Ababiligi kuva icya 1951, yaje kuba atanga kuri no tariki. Hanyuma rero 2009 Bob Rapson, umwongereza wari umukinnyi w'umupira w'amaguru, yaje kuba nawe yitaba Imana. Hanyuma 2023 ku itariki nk'iyi Angus Cloud, wari umukinnyi wa filime w'icyamamare muri Amerika, yishwe n'ibiyobyabwenge. Nibi rero bimwe mu byaranze iyi tariki, nibi birimo kuvugwa byaranze iyi tariki. Hanyuma rero reka tubifurize kugira ibihe byiza. Imana y'amahoro ibane namwe muri byose. Abavutse uyu munsi, abazagera birthday ejo, namwe mukomeze kubitegura neza cyane. Ikindi kandi nanone abagize birthday ku munsi w'ejo washize, reka tubabwire ngo uyu nawo n'undi munsi Imana yongeye mu buzima bwanyu. Imana ikomeze ibahire muri byose. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Politics, documents, sports, entertainment, Love story. Mara TV, Mara TV, Mara TV.